Bakwethu yikudibana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule okhuluma lana elamukela kulolu hlelo ngumfundisi uS Ndlovu ngikhamba labafundisi bami ababili umfundisi uCK lo mfundisi uOB Mpofu ngaba kompofu majaha kompofu ngizabanika ithuba nabasamukele kuhlelo lamhlanje bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule okhuluma ngumfundisi uCK Mpofu. Salibonani balaleli, sesihlangene njalo kuleli viki lapho esifunda khona ndawonye ilizwi likaNkulunkulu. Sengathi uThixo angasibusisa okhuluma ngumfundisi uOB Mpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Kasingeneni endabeni yethu namhlanje. Namhlanje sikhangela ukuvuma. Umaviki amabili adlulileyo bafundisi sizakhumbula besikhuluma ngokuphendula. Ngibona kuyadlelana lokho kuyizinto kokubili angithi ukuthi izono kumele zivunywe. Umuntu aphenduke avume. Kuyini kanti ukuvuma lokho esikhuluma ngakho mfundisi kuvunywa nxa kutheni? Siyabonga. Sifisa ukuthi sikhangele uZakha 28 ivesi lika 13. Ithi yona lo ofihla iziphambeko zakhe kayikuphumelela. Kodwa lo ozivumayo azichiye ufumana umusa. So iBhayibhili lapha iyasitshela ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu kufanele sivume izono. Nxa sikhuluma ngokuvuma ngesikhiwa okuthiwa yiconfession, sikhuluma ngokwamukela isimo sakho ukuthi uyisoni. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi siwonile thina. Kodwa ukuthi athethele isono sami kangeke asithethele ngingasivumanga mina. Ngavuma yena avele ekwazi. So umuntu munye ngamunye oyisoni kumele avume ukuthi wonile. Kumele aqambe isono sakhe ukuthi hayi ngonile uNkulunkulu ngenze lokho ngicela ungithethelele. Libisi siya phambili ukuthi ukuvunywa kwesono ukuza ngemva kokubana umuntu usezisolile ngokubona ingozi yesono. Sike sakuthinta ivike ephelele ukuthi umuntu uyananzelela ukuthi isono siyingozi empilweni yami. Into le ngezindleka ayiqondanga ingalimaza mina, ingalimaza abantu abami, ingalimaza imuli yami, ingalimaza isigaba engiphila kuso. uNkulunkulu kayithandi. So kudinga ubuqotho benhliziyo lokunanzelela ukuthi ngenze iphutha bese ngivuma bese ngamukela. Ngingakhombi abanye ngomunye kumbe ngingafaki izaba lezi zathu sokuthi ngenze so okwenze ngayenza so kunje, kodwa ukuvuma ukuthi uNkulunkulu ngiyavuma ukuthi ngenze iphutha. Bese usithi lapha uZakha uthi yena kufanele ukuthi azivume lezo zono abe sezichiya. Itsho njalo iBhayibhili ovuma izono zakhe abe sezichiya. So kawuvumi ube suphindukuyela, kufanele uvume wehlukanelani lesono. Ithi yona iBhayibhili singenze njalo siyaphumelela. Kodwa nxa singasavumanga asisoze sinjani siphumelele, ngoba ungavumi isono uNkulunkulu uyasazi. Abantu bangabe benjani bengasazi, njalo kulimaza mina uma umenza isono. Labanye abantu sekungabalimaza but okumlimaza kakhulu yimi ngisenzile isono. Enxa yemfundisi ukukhangele ngendlela eziningi ngicabanga khona ukuthintayo ukuthi ukuvuma ubuyele. Ngisayibambanga ngayibhalile kodwa ngicabanga ukukhuluma uPetro ngiyotsho njalo ngibona ngwesibili. uPetro wesibili ngo2 ivesi ngo20 siya ku22. Othina obuyelayo njengenja. Ifanisa ukuqamba lokho ikwenza yini? Ifanisa lenja lengulube ethi ngageza iyaphinda ibuyele edakeni. Inja ethi ngakhipha lokhana ngomlomo ikubuyelele. Kunjalo. Asonto ngayikhuluma usanda kudla kodwa uyabusenza into efana nayo. Mfundisi ngifuna ukuthi singakadluli khonapho ukuthi ukuvuma ukukhuluma lapha thina singabafundisa somagqwetha asozazi umthetho, bakhona abazi umthetho abasilaleleyo. Kodwa ngiyakholwa ukuthi nxa kuyiwa laphana emthethwandaba enkantolo uyabuza umahluli ukuthi uyavuma yini Mpofu ukuthi ngelanga elingaka wabulala umuntu. Angithi kunjalo uyabefuna ukuthi into leyo ngomlomo wakho ukuthi hayi ngiyavuma Nkosi ngakwenza. Kodwa bakhona abantu abalayo ethi angikwenzanga ngavele ngingekho khonapho mina ngangikhona le phandle emaguswini. Kusikhathi kuzodinge imfanekiso ethathwa ngama cameras.
bese uthi ake sidlale umfanekiso lwana Yeah. ngubani kathi lo khona kunjalo. Yeah. So lapho sifunda sike sathinta futhi iviki ephele ukuthi abacebisa abantu laba ama counselors bathi isigaba sakuqala ukuthi umuntu ancediseke ukuthi ananzelele uhlupho lwakhe aluvuma ukuthi lapha ngilohlupho aluqambe ngebizo aluqambe ngebizo. So uNkulunkulu nxa sisiza kumele siqambe okusihluphayo ngebizo. Yikho kukhulunywa futhi ukuthi kuqathele ukuthi umuntu abe lethuba lokukhuleka eyedwa. Yikho lapho okukhululeka khona ukuthi ukhulume loNkulunkulu uvuma izono ongeke wazivuma mhlawumbe abanye abantu benjani belalile. Ngoba ubaba nxa kuyukuthi ulesono kwesinye isikhathi angazivuma phambi kwabantwana abantwana bangaba aluthi umdala lo uyezinto ezingaka ya. So kuqathekile ukuthi umuntu abe lethuba yedwa loNkulunkulu avume izono zakhe. Yikho ukuthi uThixo asilamulele asincedise. Ukhona apho yini mfundisi othona ziqambe ngebizo libabili loNkulunkulu kunjalo kungathiwa hayi uNkulunkulu ezami izono zinenge uyazazi kumele ziqanjwe ngani ngebizo. Yikho kuqathekile futhi ukuthi sikhuleke insuku zonke kuqathekile khona lokho. So isono kumele siqanjwe. Omunye uthi ukuvuma isono kumele kucaciswe ngesikhiwo sebenzisa ibalethi specific ukuthi isono leso kumele sicacise ukuthi isono bani nxa usivuma kuNkulunkulu kuqathekile kakhulu khona. Ya mfundisi nizaphenduka. Mfundisi CK akusincedise uJesu njengompriest wethu omkhulu. Siyabonga. Usincedisa njani endabeni yokuvuma? Nansi indaba emnandi. Sizafunda lapha encwadini kaMahebheru ngo4 ivesi ngelika 15. Mahebheru ngo4 ivesi ngelika 15. Ngizathinta njalo lo Isaiah ngo1 ivesi ngelika 18. uMahebheru ngo4 ivesi ngelika 15 ithi yona ke ngoba kasilaye umpriest omkhulu ongela kuzwelana lobuthakathaka bethu kodwa owalingwa kuwo konke njengathi kanti kala sono. Ngamanye amazwi lapha siphiwa isibindi sokuthi umpriester wethu omkhulu onguJesu uyazwelana lathi yena uyenelisa akula lutho olungamehlula. So ke nxa sesibonile ukuthi imvelo lalokho okusegazini kuyasehlula kasihambeni kuye njengokuthi kwezwi lakhe. kuIsaiah kakhulu ngo1 ivesi ngelika 18 uthi wozani siqondizane indaba sibonisane noma izono zenu zibomvu gebhu ngizakuzenza zibe mhlophe njengonqwaqwane. Omunye umuntu uyabuza mfundisi uthi kambe lami ezami ezinengangaka ezinengangaka uNkulunkulu angangamukela yini? Kulomuntu ozibuzayo ukuthi mina ngiyisona esikhulu ngenza abantu bisho njalo mina phela ngiyisona esikhulu angikwazi babe sitshoni kodwa uyabumbona ukuthi uzibona vele ukuthi yena usehambe khatshana kakhulu. Ungamncedisa njani umuntu ocabanga ngaleyo ndlela? Siyabonga mfundisi uIsaiah khona phana uyayiqeda uthi noma zibomvu gebhu njengegazi kumbe njengelembu elibomvu uzazenza zibe mhlophe njengonqwaqwane kumbe njengoboya bezimvu. Khona phana nxa esithi noma zinjani uqamba zonke izono umpostoli Paul sizadlula kuko futhi ngaphansi lapha uzibiza ethi yena ke he is the chief of sinners nguye omkhulu wezoni. Kodwa ke ngenxa yokuthi uJesu ngumpriester wethu siyananzelela ukuthi yena lo wayenguSawuli nguye owagcina siba nguPaul wasilobela ingwalo ezilichumi lezine ukuze sithole indaba zosindiso ezikhuluma ngoJesu njengompriester wethu omkhulu. Nxa sikhuluma mfundisi ngokuvuma ukuvuma izono mina semvumile kodwa abanye abantu bazi imbali yami ngingakaphenduki ngingakavumi. Khonokho yini kakungibuyisele emuva ukuthi ngithi bethi wena khulukuquleli kunjalo mfundisi singamthemba yena lo kumbe ngxanye othi ngingadluli khonapho yimfundiso kunjalo mfundisi uzo lokho bekhuluma ngembali yakho yona liyana bayazi ukuthi wena vele uyaziwa ukuthi ulikhulukuqu kodwa wena usukwazi usuphendukile usuvumile. Ungamncedisa njani umuntu onjalo okwazi ukuthi kulabantu abazi izolo yakhe njalo bayiphethe ngezandla bayala ukuyicicha? Kunjalo mfundisi kunjalo yikho umpostoli Paul lo esikhuluma ngaye
wayenjalo ngoba wayele ntshunkutshu yokuhlasela amaKristu aze aphenduka ahlangana loJesu wayevele esehambeni olunjalo kodwa wahlangana loJesu esiyangena eDamaseko uJesu wamlahla phansi uthe nxa ephuma esephendukile esebhaphathiziwe ngale abanengi ekuqaliseni babembalekela yikho ke ungananzelela esesiyaloba ngale encwadini yabaseFilipi uthena ke bazalwane mina kunye engikwenzayo yikukhohlwa lokho okungasemuva ngizamelele ukufinyelela lokho okuphambili kangisho ukuthi mina sengifise ngikufinyelele kodwa engikwenzayo ukuthi insuku zonke ngiyazama ukuthi ngiyebamba lokho engikubambile engakubanjelwa inkosi uJesu mina ngicabanga ukuthi lokho kuyibufakazi esingathi ngolimi lwemzini testimony yokutshengisa ukuthi uJesu ulamandla okuguqula umuntu obe isigebenga umuntu obe ngubhinya umuntu obe lisela aphinde abe ngumtshumayeli wevangeli. Siyabonga mfundisi enxa ophila uzayiqedisa ukuthi khona imbali abanye abantu kwesikhathi nxa bevele bemazi ngezidakamizwa abangani bakhe wena sukhonza suphendukile ngitsho wena inkomo ingazala umuntu emhlahlandlela ngeke kwenzakala ngizomnye kuthiwa wona wathi kana igwayi kanisalibhemi wathi awusaphemi wathi mpemi wathi ngiyomhlanganya uthatha ngiyufaka emlonyeni kodwa ngubhemi khangela nyalayitha kodwa kampemi yabona indaba yakho niphelela ngaphi umuntu onjalo singamncedisa njani so okuqhathekileyo abanye abantu khonokho kuyabathundubeza bagcine bebiyele emuva kule mbono emibili ngomuntu kulo mbono kaNkulunkulu ngomuntu lo mbono wethu thina abantu ngomuntu so ungakhangela umbono wethu thina ngomuntu thina kasivumi ezikhathini eziningi ukuthi umuntu angantshintsha ukugcweleyo kodwa ungakhangela umbono kaNkulunkulu ngomuntu uNkulunkulu uyavuma ukuthi umuntu angaguquka ukugcweleyo njalo uyamnika ithuba lokuguquka njalo uyamnika lelo thuba so nxa umuntu esephendukile kufanele eyame kulokho uNkulunkulu akucabanga ngaye hatshi lokho abantu abakucabanga hayi njalo umuntu ophendukileyo kumele akukhangelele futhi ukuthi abantu bangamhleka bangamlinga futhi ngoba impi leliwayo so kumele akukhangelele angamangali nxa abantu besithi wena abanye bathi wena ungangena ezulwini yangena ngereverse batsho njalo nqali abantu abanjengawo wena sibili so lokho kumele ukuthi ophendukile akukhangelele njalo angakwesabi yena kaqine ngokuthi uNkulunkulu umkhangele njani engaye mfundisi ngawambamba umlomo khona lapho ukuthi yena angatshengisa ukuthi into yakhe le uqotho uzimisele ngayo kunjalo lalaba kade besola bathi ndoda lo sibili uqinisa njengoPaul okukhulunywe ngayo baqalisa bengathi bangathi bayamthikaza bangathi ndoda lo engcenye yenzela ukuthi asibuthanise sibe baningi ngabe sesibulala kodwa ngokuya kwesikhathi bagcina sebemethemba ngoba babona ukuthi ndoda lo uyaphambili so kuqhathekile ukuthi lami nxa sengiphendukile kangitshengise ukuthi sengizimisele ngingabuyele kuphenduka kuba njalo kumele kube lesithelo yakho mfundisi isikhathi sesingani sesihamba kodwa nxa uyibamba naleyo asihleni sicabange ukuthi okwewayithinta ukuthi umuntu nxa echiya kachiye kunjalo kulabangane akakudonsela khona apha emuva osuke khona suka kibo kunjalo kawubazondi kodwa uyakwazi ukuthi ungavela uhambe labo uyabuyela khona pha kunjalo omunye wathi yena amanzi athatha umbala kumbe ikhala yomhlabathi lapha geleza khona so umuntu angazathi mina ngiyahamba labo but abasoze bangenze lutho hayi lokho akuhambela kuziyenga so as long as amanzi geleza esibomvini amanzi akhona yabebomvu amanzi angeke athi ngiyageleza lapha kodwa angisoze ngibe bomvu abantu ohamba labo bona labo yibo abaza kutshintsha ikhala ube yilokho abayikho khona so nxa ubona ukuthi usuke lapho usuke khona baleka khonapho ube sendaweni evikelekileyo kuqhathekile khona lokho. Siyabonga mfundisi sikhuluma ngokuvuma singalahleki indaba yokuvuma izono. Ithini iBhayibheli kuMahubo 34 verse 18. Siyabonga. uMahubo 34 verse 18 lapha ithi yona uJehova useduze lalabo abalenhliziyo ezephukileyo asindise labo abadabukileyo emoyeni. So lapha sikhuluma ngesimo senhliziyo evumayo. Inhliziyo edabukileyo. Umuntu onanzelelayo
ukuthi sengingonile. Uyabona indaba kaDavida kuHubo 51 isinika isibonelo esihle ngokuphenduka. Indlela uDavida akhuluma ngayo umumo waleso sahluko. Wavuma futhi. Wathi ngonile. Wakukhuluma. Wathi ngonela uNkulunkulu. Kunjalo. So iBhayibheli lapha iyasitshela ukuthi inhliziyo iyaphuka ngenxa yesono. Inhliziyo iyakhala ngenxa yesono. So uNkulunkulu nxa ebona inhliziyo enjalo ekhalayo, evumayo, kuthiwa uNkulunkulu uba seduze, ulindile ukubana ancedise leyo nhliziyo, ayisuse esonweni, ayifake endaweni ephakemeyo, endaweni evikelekileyo. Siyabonga mfundisi sikhe, kumele sivume kubani isono isikhathi sethu ngani sesihambile. Siyabonga mfundisi, sizafunda encwadini kaSamuel wakuqala isahluko ngesika 12 ivesi ngelika 19. First Samuel wakuqala 12 ivesi ngelika 19 ithi yona ke bonke abantu bathi kuSamuel, khulekela inceku zakho enkosini uNkulunkulu wakho ukuba singafi ngoba sengezelele ezonweni zethu zonke lobu bubi bokuzicelela inkosi. So anjo lapha kulapha ababekhalele khona inkosi bamala uSamuel owayethungamele engumprofeti, bathi bona bafuna ukufana lezinye izizwe. So ke basebekhala ke sebenanzelela ukuthi baphambanisile ukuthi sicelele enkosini. So sivuma izono kuNkulunkulu, ikakhulu nxa kuyizono leziyana esizenzileyo eziphambene lentando kaNkulunkulu. Kuqhakathekile ukuthi sivume kuNkulunkulu. Kwesinye isikhathi even engizenzele omunye umuntu, okwakuqala kumele ngizivume kuNkulunkulu, kodwa okwesibili okunye kumele ngizivume komunye umuntu. Ngoba nxa ukuthi ngikuphambanisele mfundisi Ndlovu, ngingahamba ngiyevuma kuNkulunkulu, yebo uNkulunkulu uzangithethelela, kodwa wona uzabuloku ngikhangela ngelihlo elingayisilo. Kuhle ukuthi nxa senginanzela ukuthi ngikuphambanisele, ngibuye ngizothi mfundisi Ndlovu, ngiyaxolisa ukuthi lapha ngakuphambanisela. Yabonga. Sohlwa kubaba mfundisi. And okucacayo futhi lapho kubethileyo ukuthi bathi sonile. Sacela inkosi. Yebo. Kabazange babhode bethi bona sonile kodwa silaqina sonene. Kwakucacile kimi. Aqamba isono sabo. Kwakucacile kimi. Kunjalo. Laleyo ibethayo ukuthi mhlawumbe sizagcina sesiyilibele ukuthi nxa sikhuluma ngokuvuma mfundisi OB kulezigaba ezimbili. Kwesinye isikhathi uMathewu 18 uyakhuluma ukuthi nxa ungathi usiyanikela umnikelo wakho bonke onile kumfowenu, hamba likhulume libabili. Kunjalo. Libuyisane. Hayi mfowethu lapha ngibone ngikhulume ngadlulisa amalawo. Anti bengingaqondanga ukuthi ngenze khona okhana. Ngiyaxolisa. Kunjalo. Angithi thina sakhulile emakhaya sathi inkomo zingadle emasimini komakhelwane yakhumbula umama wayehambe siyaba bakhalela. Okuthiwa kubakhalela. Ababhuqukeze bathini bakhulume lokhu kodwa nayo uyabe lokho ephelela phansi kuphela njengenje ephula phansi ngomsila njengenje ukuthi hayi bantu konakele ngaleyo ndlela. So ngibona ngani kuqhakathekile khona. So lapho sifunda kulabanye abantu abangathi hayi mina ngiyavuma kuNkulunkulu kuphela, abantu balandaba la. Kodwa kulezinye izono ezidinga ukulungisiswa kokudlelwano phakathi kwabantu. Loba singazivuma kuNkulunkulu, kufanele silungise ubudlelwano bethu. Njengakhona lapho ukuthi nxa usudlisa inkomo emasimini, awungeke kwathi hayi ngizavuma kumlimi kuphela. Umakhelwane phela akakwazi ukuthi wena uvumile kumlimi. So kufanele ukuthi uye kuye lilungisise la nxa usuvumile kuNkulunkulu. Siyabonga, ngibona kuyacaca lokho mfundisi. Akusithathe ke kuIsaiah ngazi ukuthi ipo ithatha laphana. Siyabonga. uIsaiah ngu1 ivesi ngu16 lo17. Ithi yona gezani libe ngabahlambulukileyo. Susani izenzo zenu ezimbi phambi kobuso bami. Yekelani ukwenza okubi. Fundani ukwenza okulungileyo. Funani ukwahlulela okuhle. Khuthazani abancindezelweyo. Vikelani izintandane, lamulelani umfelokazi. So lapha uNkulunkulu okhuluma ngezinto ezimbi okumele sehlukane lazo. Uthi ukukhangela ukuthi nxa sivuma izono zethu, sizichiya, siphila impilo elomahluko. Ngale uEzekiel 33 verse ngu15, iveza ukuthi nxa utshontshile kuthiwa ubuyisele owakwebayo, ulandele izimiso ezinika ukuphila. Angenzi okubi,
uzaphila impela kasoze afe. So yikho okukhulunywa liBhayibheli. So sifunda futhi la ngendaba kaZakhewu ukuthi uZakhewu wathi ephenduka kazange athi ngiyaphonga ukuphenduka nje, kazange aphonga ukuvuma kuphela, hayi kavumanga kuphela, kodwa wathi yena engibathatheleyo ngizababisela kuphindwe kane, le ngxenye yempahla yami ngizayinika abaswelayo. So yikho ukuphenduka ukuvuma izolo okuqotho ukuhamba lezenzo kona lokhuyana. So kuqhathekile ukuthi nxa sivuma okudinga ukuthi kulungisiswe kubuyisele lapho badala izikweleti. Yebo. Ungathi nxa unezikweleti zabantu kusemvume kumlimo, hayi izikweleti seziphelile, badala izikweleti zabantu. Yikho ukuphenduka lokuvuma izono okunjani okuqotho lokho. Siyabonga mfundisi, badala izikweleti. Ngiyayithanda leyo ubadala izikweleti. CK mfundisi. Yes. Siyabonga lapha nxa sifunda isiphetho sethu kuTimothy wakuqala. Isahluko sakuqala ivesi ngelika 15. Ithi yona ke lapha liqinisile leli lizwi. Lifanele ukwamukelwa impela elokuthi uKristu Jesu weza emhlabeni ukusilisa izoni engiyisikhulu kuzo mina. Ngamanye amazwi uJesu akulandayo weza ukuzafuna lokudinga lokho kulahlekileyo. Apostle Paul azakubeka athi mina ngingomkhulu wazo izoni. So ke thina phezulu kwaloko konke esikunanzeleleyo ukwehluleka singavuma uNkulunkulu vele uJesu yikho akulandayo ukuthi aze sifumane. Yikho ke ungafunda ke engizagcina ngayo lapha uJohane wakuqala isahluko sakuqala ivesi ngelika 9. Ithi yona ke uba sivuma izono zethu uthembekile yena ulungile futhi ngakho uza kusithethelela izono zethu asihlambulule kuko konke ukungalungi. Hallelujah. Asihlambulule. Mbonani ake lichasise bafundisi. Sesiyagqiba. Asihlambulule. Siyabonga. So lapha ukuthi isigaba kasipheleli ekuthethelelweni kuphela. uNkulunkulu uyathethelela aphinde ahlambulule. Engabe mfundisi ungabuyela emuva uma sizivuma kunjalo. Uma lo usitshelani mfundisi antsho yabona ukuthi kulezi insuku kulomuntu othi njengoba ngesike sakuthinta kwesinye isikhathi uyatshontsha umuntu kumbe kusesitolo engakwazi ukuthi kulabo mabona kude labana okuthiwa ngama CCTV. Umuntu baze bathi hayi nguwe ale umuntu baze bathi hayi buya ke sikutshengisa ukuthi nguwe. So ubona umuntu onjalo abe lokho esenza njani ephikelela. Ungenza njalo then ke uyananzelela ukuthi uyabungenzanga kuhle. Kodwa ke nxa usubonileke uJesu uthi yena ke usubonile khona ukuvuma umlimi uza kuthethelela akuhlambulule. Antsho yabona ukuthi nxa siwatsha impahla siwatsha izigqoko ngamanzi akuqala aphume engcolile. Fake futhi amanye amanzi athi nxa ubafaka okwesibili omama nxa bewatsha aphuma maybe kwesinye isikhathi aphakathi laphakathi aphinda afake futhi amanye azaphuma esemhlophe setshengisa ukuthi ngamanzi. uJesu ikwakwenzayo nxa thina sivuma uyasihlambulula. Ngiyabonga mfundisi. Mfundisi okay. Laphana umalwana ngesikhiwa kuthiwa yicondition. Utshengisa ukuthi izono kazithethelelwa kungenzakalanga. So izono kazithethelelwa kungavunywanga. So uNkulunkulu okwenza athethele uyakhangela ukuthi kuvunyiwe uvume. So isono kumele sivume. Laloba sengifunde ngaba ngudokotela omkhulu. Laloba ngile mali ngile noto isono kumele sivunywe. Yikho ukuthi size sinjani sithethele. uThixo abe sesihlambulula njalo ngomoya oyingcwele siphile impilo ayikhangeleleyo. Siyabonga balaleli. Uma sizivuma uthembekile ulungile njalo uza kusithethelela izono zethu asihlambulule kukho konke. Ngiyayithanda le ndaba bafundisi. Hayikho kukodwa kukho konke ukungalungi kwethu. Nasi isithembiso balaleli esiza kimi esiza kuwe ukuthi lanxa kuyini ongabuyenzile uJesu uyathethelela akuhlambulule. Inkosi lomusa ekubusise sidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi sifana nayo endaweni efana nayo. Siyabonga.